Go begilwe dikgetse tsa typhoid di le 9 mo dikgweding di le 3 tse di fetileng mo Tshwane. Setheo sa malwetse a tshelwanang se begilwe le roborobo la bolwetsi jono kwa Northwest le Western Cape go latela go oketsega ga ditshwaetsego. Kgotlatoropo ya Tshwane e solofela fa dipalopalo tsa ditshwaetsego di tla oketsega fa gautshwane. We have sent a number of samples and we are awaiting the outcome, but we do expect that cases will increase. But we also maintain that there's no need for panic. You know, typhoid fever is curable. People with symptoms must simply go to their nearest clinic and present themselves. Mogare o bakang typhoid o fitlhelwa mo metsing a kgotlhelegileng, dijo, mme gape o fetelela mo bathong. Baagi ba tlhagisitse maikutlo a farologaneng ka ga go runya ga bolwetsi jo mo Tshwane. Ho bula dipompo metsi a bona la masweu so re sa itse re no metsi a mabjang, so it's better no re ga di stilo tho di garageng a rena choice cause go tla ba re la go dipompong ya trend ona beno go di Facebook ba re metsi a irang so re sa itse rona beno re bjang. Government must intervene hore before they supply batho ka metsi a tsamaya mo di taps tsa rona. They have to hore ba check gore a right now because we are no longer safe due to happen le ka di COVID ka mo ke malwetse a mangwe a tlang hape and are affect. Setlamo sa tlamelo ya metsi Rent Water se re botse pegelo se re tsamaiso ya sona ya phepafatso ya metsi e dira kgatlhanong le megare e kotsi. Kgotlatoropo ya Tshwane e gateletse gape gore metsi a nowang mo kgaolong ga a khotlelega. It's untrue that our municipal water or the water that's running in the taps in Tshwane is contaminated. That is simply not true. So we'd like to just dispel that myth and urge residents to watch out for formal communication from the city and not fake news from social media. Bothati bo ikwetse gore go ritibadiwe maikutlo ka gonne typhoid e alafega. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.